Ndabasuje mwe mwese mukurikirana Zayipafo TV. Uramubona ni Colonel Willy Ngoma, akaba yari umuvugizi w'igisirikare cya M23, umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri uyu munsi rero nta yindi nkuru iri kuvugwa kuri uyu mukoloneli nuko yamaje kwitaba Imana, akaba ariyo nkuru iri kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose, nibyo birimo bimuvugwaho. Bikaba bivugwa ko yahitanywe n'igitero cya drone cy'ingabo cy'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatanyije mu kurwana n'uyu mutwe ukorera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero biravugwa ko iyi ndege ya drone yaje kubagabaho igitero ikaza kubarasa, bikarangira uyu mugabo ahitanywe n'iki gitero nk'uko byagiye bitangazwa. Gusa hakaba nta makuru aturuka imbere cyangwa se aturuka mu buyobozi bw'uyu mutwe cyangwa se ihuriro rya AFC 23 ahamya iby'uku gupfa k'uyu mugabo Willy Ngoma. Willy Ngoma yamenyekanye cyane ubwo yari arimo agenda abwira abacancuro bari barafatiwe ku rugamba mu rugamba M23 yawurwanagamo n'ingabo za FARDC ndetse nabo bari bafatanyije mu kurwanya uyu mutwe wa M23. Ubwo yari arimo rero abafata, aboshorera, abacyura iwabo, arimo ababwira ati kwikiri, akaba aribwo yavuzwe cyane abantu ndetse barushaho no kumumenya, dore ko ari umuntu wakundaga kugaragara mu ruhame kuruta abandi bayobozi bo muri uriya mutwe wa M23. Ikindi akaba ari umuntu wagaragaraga asabana n'abanyamakuru, cyane cyane arimo anabaha amakuru y'ibigendanye n'ibiba bigenda bibera hariya ku rugamba barwanamo n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikaba rero biri kuvugwa ko kugeza ubu ngubu yamajije gupfa. Gusa abo mu ihuriro rya M23 bya AFC 23 bo bakaba ntacyo baratangaza kuri ibi biri kuvugwa kuri uyu mugabo wakundwaga na benshi mu bakunzi ba M23 hirya no hino ku isi. Ngayo nguko niyo makuru ari kuvuga hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru turakomeza tuyabashakira tuze kumenya nimba koko uyu mutwe uraza kwemeza iby'uru rupfu rw'uyu mugabo Willy Ngoma wari umuvugizi w'igisirikare cya M23. Kora subscribe, comment, share na like ubundi tujye twibana amakuru n'ibiganiro bagereraho igihe hano kuri Zayipafo TV.